Laikam hikai balai multiple teaching vacancies kijing pentep laikam hikai kumba henyau tali la bulang akan ika video kidan gini kam hikai bla pentep dak knowledge long nang ta ne Sunrise Secondary School Maulai tadi NS Swalang Memorial High Secondary School nang ta kini ke school hapo Eastern West Castle Hill District ta hapo Jawai ki kam hikai was cak pala pentep dah kini ki jaka pule baper tanya pat kane ka banengkong kadai jang ka kam hikai pala pentep dah ka knowledge long kila bo belong ya kisengi walk interview ha ka aru pratarek Januari aja panriu bat ki wei per kita rek tanya pat kini ka jang pentep kadai ka walk interview pala pentep dah knowledge long nam ta ki kam hikai ha contractual basis akan si bala bu kam ban riu banai but la ban extend kat kum performance lane ka organizational requirement faculty computer faculty electronics general faculty accounting DTP kini badai selong di work interview arho pratarek Januari arajar arpan riu the junior faculty computer junior faculty electronics kini ki post di bam mantung satura kasenda banatura ka work interview hi kadai ar pratarek Januari arajar arpan riu the technical assistant kam lab assistant ya kan kam thong hapo selong ka work interview kadai arpu pratarek Januari arajar arpan riu nah ta kapor bunuan mi deban kentiu kerteng le ai kerteng le de nah kam ta ka work interview kadai khandai baje khandai steng baje mastap haduk khatwai steng baje mastap nah ta jingtip khamne phla ban na chato ka website www.nilit.gov.in/long/index.php Tanata nakatuka website pasal sambun ki jempet khamne tasana wai ki jempet laikam hikai Hasan Rais Secondary School Maulai Nonglum Shillong menpoi application form halan iswa kasan tarik benai Februari arajar arpon riu pila ban su kontak ro au pranyau lai ars not sound riu an ab ta jing tip khamnia kambala hikai kadai ka post assistant teacher tangka wai hi ki bala pas graduate bal pendap ya ka biat kila aman tap ya kan kam hikai bala pentep da ka Sunrise Secondary School Maulai Nonglun Teman dapat menyiapkan seakan ka jing pentep laikam hikai dak naga God's Glory English School Muamon mi mentru West Janda Hills District Jawai kam hikai komba sauteli haki subject prepare kene paningkong dai balapas ya ka BA haka English honors pat bala pendap ya ka DLED lane ka BEd pat ya ka MTech takawai subject balapas ya ka BA haka no ka line pole ka honors subject la pendap ya ka BEd DLED lane ya DLED bat ya ka MTech tak alsakan ka way balai ki BCA candidates strong computer knowledge and kamji ki nang ta sakabasa BSc bala pendap BSc bat ka DLED lane ka BEd bat la pendap ya ka MTech teman apply kino da bakwa pentap kin penpoi ya ka biodata na CB jongpi siaka school office halan suak arpan tarik Januari hajar arpon riu adok ka porship hau baje mestap hadu ar baje no phaisngi kasngi interview labu open long haka live tarik Januari hajar arpon riu adok ka por khadoi baje mestap kila itu nombaru banyakran katulap la banyakran tasan ka wai ke jing pentep like kamikai kadai siaka RCLP school wayajer hot application nam taka post assistant teacher LP RCLP school wayajer West Janda Hills District bala pas kas 12 nang tabla pendap ya kadil ad babayo kas 12 komba badil ad komba 100% marks nak banta ki general candidates but nan 100% ya ki SC ST kat kom ka NCTE norms hapla pendap ya kas MTech lana sitat kila pantam hak kategori LP kategori da kat kategori pantap kadi unreserved kategori ka pay skill level 5 of the revised pay structure of the government of Meghalaya age limit kadai kat kom ka government norms dan government aided schools
tarik kado unpai application form kadai ar penyo tarik Januari arajar ar pohon rio tado ka Porsche kendai baca mestap dak si baca mestap desakan ai kajing pentem kanai kajing pentem kanai ka top ka pamenta lai teli kajing pentem lai kam hikai kanai ka baningkong kadai patho applications bakhot invited haka school bakatek DNS Walang Memorial High Secondary School Shillong. Akot application nam daga post assistant teacher. Ka minimum qualification ki pass ya ka BA history nang pa badan ka biat. Ka ka NCD norms. Ka age limit kadai sa post nam ki SC ST but life pras nam ki OBC. Kategori kadai unreserved kategori ka chingsiu kadai ka kun ka deficit pay level bakat way. Penpoy application form halana shwa ka lai pau tarik Januari arajar apun rio. Nado ka Porsche po baje mestap hado lai baje no pai singi. Pla bang kontak roto number pra arsan yau prasan iway lai not lai. Tasakan ka way kecing pentep lai kam hikai na ka maunai RCLP School Eastern West Cass Hills District. Minimum qualification kipan bala pas Cass 12 but yo 1% but yo 1% sejarang. Nang ta lapas DLED nang ta MTED haka LP kategori. Kacing si kadai katkum ka deficit pay nang ta ka age government norms. Tarik kado unpoy application form kadai kandai tarik ubnai Februari arajar arponri. Nado ka Porsche kadway baje mestap. Ha office jang secretary jang ka managing school managing committee. Ka badan hapo Saint Thomas Parish Campus Mairang. Jika interview labu belong haka kadway tarik benai Februari arajar arponri. Sakan ka way kacing pentep like kami kai nam taka post assistant teacher hapo nong kti mau snar snar RCLP school kabahap hapo Eastern West Cass Hills District kanero kipar minimum qualification pela pas Cass 12 par yo kamba 100% sejarang natang pendap yang dilaat par ya ka MTED haka LP kategori kanai kacing siur kadai deficit pay tang ta ga go kasnam kum government norms tarik kado kadai hi kandai tarik bena Januari Februari arajar apun rio ta kasngi interview lapo belang haka sipau tarik benai Februari arajar apun rio ban apply pihak penpoy ya application form jong pi halan syo arkap kandai tarik benai Februari arajar apun rio haka por kadoi mestap haka office jong secretary jong ka school managing committee kabadan hapo Saint Thomas Parish Campus Mairang. Tegini kada kijing pentep like kam hikai ki bang layo lumlang pentep sepi barok bapat. Kublai sebun yepi barok bapat iya kanika video kabamanta.